wane Busoga tukali kufuna mwembi ali wetengerere kuba kusho mulala ba kuposta mulala kuba omwembi bulisadi no bano bo abasobola kuba getengerere ku posta bava Busoga bali Buganda Kampala meaning nti ere central region yo eri mu buli kimu eri mu buli tribe eri mu buli wangu nesinga okutunda ekintu mu speed charge kya bunensi Victor Rose Maro abajeno megadi banya abo baja kasa n'umwana gutubena yasobola kuba ku posta wetengerere acidic vocals yera butukambala Busoga tumubalere mu central kuba je yira obo oli kumfuna wulirisa tegama tubulungi point dino di ntufu wane Busoga ngotwe ku acidic vocals saga dino kuba acidic vocals ni sadi no asobola kwira kweno yaba ko ntwa ko tyali bugembe mbo ino kuwa no kategera bala abandi bajire ilala asobola kuba ku posta wetengerere era bagizi baja lwaki ndi yategera promotion bwetambula yategera ground bwetambula yategera buli kimu bwetambula yategera ati bwenga magana ni DJ gundi erombanga lutawo bwenga magana no erombanga lutawo tina kyemalira kyuvo nasobola okutyama ku show yenka ku posta concert ye yakola wali kategera wano ebivuru biri kujja ku lusaleino kuba ni ku wikide Busoga's export stand final oba kategera yena ategeka show era obulyo kyatele ku baliyamu obulyo kyatele ku basidiki obulyo kyatele ku basilikoni taba yenka gwetengerere muri kumfunayi kuba na kodo mwezi nga 29 tuli Busiya mboyi kumeno mulala ngalulala December tuli mbale agerekerwa ku liyamu voice basidiki vocals basilikoni n'abembe kamala chododo ba comedian ni ba DJ baine banji Busiya nekirali ekyo era wiki kumubonera ilala wiki yena asobola kuba ku posta mulala era baje bamuwagira lwaki nti Busoga's final Eastern export ni export jetuli nene eye Busoga ni Eastern okutwalikiza bala nti ayo bayena asobola okuvaayo yakuba ati bempeleka ibwa kuli ya muvoisere yatu wakalango ati mpeleka ibwa kwa acidic vocals ere yatu wakalango ati mpeleka ibwa ku silicon ere yatu wakalango butife baleda abembi ba lumbe mwota mukume timo lwacho batuwa bagagizi bulango meno langa show ati ngobona ngani ba Eddie Kenzo baba kujokola concert yona baba ubulango abembi tiama gulirisa ndi kusomesa oba ni makade gureti ali nabitende afuna akalango yategera ati butisho etambulira ku kalango oli kumfuna makade gureti ali nabitende Uzimani soja yena ina shode sede yena bitende ayena ategera ati kanje mfuna akalango kakirevaje obuka tegera ebivulu bijja kuba salanga tumugere bantu bulango ebivulu bijja kuba salanga tumutegere ground ebivulu bijja kuba salanga tumutegere bantu bakutambula nabo kupushinga shows daimwe ebivulu bijja kuba sala ino ate mujja kumala mbaga iga batu kwa sente amani details in njinkadireta just for you and mu following ino mu following YouTube yange musubscribing eriwe na mobile nkabaga bingi nkasomesa nino kusomesa ga kumani naimwe kuba gukumani no gukulu na show ena bitende gukumani na gumaka de great yo nkasomesa nkalirizinga obuntu bungi musubscribing mu following ku for you kuno ku TikTok mugabe promotion is Uganda ndikunze mwene baba chabazinga wangala ebyanda n'ebyanda funvu obukedege bufe nize kumwene mutabani wo mugabe promoters international respect I say now